manyama wanye. Wetu jina jani Frank Chola. Njimufwa tuji wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku njimuditunga dia kongo wa mungalata nanga mu Kasai njimwenza tujombetu mutuipa chiletu kuzanji kanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu bakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tujombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya Kuetu wakubenga kuhomoyi Kuetu kundela Kuetu nku Kasai Yengelele bite waga wika mwina kanyanga mwali masemu ngandaje wamwagwiri wawila ngandaje kusasamba mwabina bonganyanga mina ngombwa gabong wabalengana bagushinta dimino balengana makase ulengana byanza ulengana nyumva dido abisanji bakinanza kababina ngomba badibininza kwa kumpiga mikula wetu twasagijira wabunyi bwa kutulonda lelo njinji sanga jabunyi balu jitu kujaelu jitu kujitubandela mawani kusanga ni ngaleji ku chilumbai lelu njimulwa Nkumba jiboku mwenu mwetu mwabu amutu twakula bwani tulekela kansonga tribalisme tuji bonsu bena muntu tuji bantu bamu tuji balwa kumakumbu a docteur Kabwika Ntambala mu Canada ujimama ichola kwakula nkwa chanana bimpa ufika kumwetu uyikila koko ni bakulumpa ba musoku tumona kwa kwela jinu ni kwa kwela jikala tujile ni mukulumpa Crispin Miteu Kabwika balo kumwendela bwenyi bwani atumvija ku malu makesa atu balo bwa kumwebeja balo kikiha chila ketu nanga ni kala numvija ko kubana mufachaka bwalu tususa twetu ntukesa zambi mwenza lusa ni tuikala ku tuenza sous-titrage tufunda tu traduire bani bana betu bakwa batika ba bonvoi chiluba to bikala bonvoi anu bwani chiluba chiya kumpala kumema no jibamanya chola wenu kaibune na kaibula kajimenji bumujilu twasakejela Wetu jiteja koko mema ndi Crispin Miteu wa Kabwika Ntambala. Crispin Miteu wa Kabwika Ntambala. Aha tujigwe tudi Nkumba mwa Tshizubu. Nkumba mwa Tshizubu Précisément localité wa bene mutengu localité wa bamfu mubabene Tshizubu bina bonsu mutengu anayi. Eyo twasakijila njinji sanka jabonyi muri mutwakijila lelo mwenu ahankweba kunkwanya kumbele engo bakumbele eyo nshakazi bukika leke senchene mwakuvile ni kinkwanya to eyo nkwanya kumbele disanga jabonyi eyo lukongulo wakumpala tujinalo ndwani bena Tshizubu mbafuma penyi bena Tshizubu mbumuka kunsanga lubangu mbumuka kunsanga lubangu musansa kai ngasi kubilonda mwabondondela bana batika bayibamanye situation wa bendu lwa bene Tshizubu kali ndi mbimpa ndimo kukosolole jani kosolosha bene Tshizubu hadi kazadi kasong kalimbi wankola wangataba mwenda limba mwashiranzu kasangana buma mwenda bamututa kuti tatwenda nanko nkola wakuliba kwamba ni kasong kalimbi wanyi mulelanga nenda wakunshi kwa lubanza wankongo lumeme muchikala ni moyo wangataba mwenda hamutwana uko bukalenga bukela kuti kasong kabwikale kuti kasong kalimbi to kuti kalimbi to nanko mpindeu walwa nkongo lumeme ni moyo nanko nyembo vumwikala mwana wa mukaji muisatu kavona chimwana wa mukaji mubili bumvo kadimbi mungala mwana wa mukala mwali tu
Anko kuikala mamfumu kuikala wabiti mwanyembo bimba mwakasonga dimbi bimba nko banshinga mpemba ni tuyayi kumayi kunzijiba lya nsamba bakishini basundurira widi mfumu bashinga ni mfumu kadimbi anyi nyembo wateri buguri tatwenda mwana wa mkaji mwisatu pindeo bakafira byakurya bya nyembo kuluseka yakasonga dimbi kuluseka buvugucha baya kusana bya nyembwa vobetela kundekeri kuti tatwabo bitonga binyungurukira hapala amaya dijiba lya nsamba nkubobu nino amutwana nko uri mfumu lya mu nyembo nyembo kabombikira nikasonga nyembo to vobikira nyembo tukuru nko balukira bobu ni to tuli tushebe ya mukaji banshinga mpemba kanone makushebe mukaji to mukaji kani bwalu dini bwalu kasonga dimbi uri mwanga ta mamwenda munyenga tatwenda muchikala ni moyo nko ava bakulaho kadimbi mwishi mwabulalo bwa mamwenda nyembo enda kayimo kumanye ni bwalu budi favori kundi mbwele mwishi mwabulalo bwa mamwenda wende yeye nko munda mwankuru kadimbi urohoka diwamba ni bana betu katona mwa kuikala bafumu abilité to bantu bamoto umutwana kutumwanga layi nankubulaba buturi batsombe bwa bulaba bwa benda bwa batwa kabuvo bwa twetu mundu bato nko bakamwangala kumpala umpendo wambuyi mundu bwa mbuyi mundu ba mwina mukale mwana wa mukale mwali mwana abuta mwina kimwene nduluwoni mwana konji kuye kumwangala bundekere kuti mwe mukwadishi bamwangala kuti mukwadishi kuye kumwangala kuti bana ba yilunga mukulu ni bana ba kazadi nkosekele no tama ba kazadi nkosekele ki mpoi ni chirumbu wabo mba kwinshi kwa lubanza ba kumutwa lubanza lwa mukaje undo bwa bayembi ki Tshizubu mbaye muledi wa chitolu kambala ki ukadu jamba ni mukwanda ba ni mbuyi mukulu bubantu basambomba kadi muri bongala diabu diababa Tshizubu wa jikutudila mwa mulamba mukadi babigani Tshizubu mwa mulamba Tshizubu mwa mulamba to Tshizubu mwa kazadi nkosekele wa kazadi nkosekele wa muluba lelwe Tshizubu tudikila mwa mulamba babo benda babiti mwana abu mujimuchila ni mutengu na kumujimuchila wadi anjidi kuye kukwata bulaba bwa metu kumasabweko nanko mutengu kuhanga njile bo mujimuchila muyila kuila kwa mulamba kungandanjika ufika kungandanjika bumvo yamu ni mashabu kalenga baba mwimbila benzebi bena kabuja ba bena ngandanjika mbena kanyoka ni bena yilungu kuyaka suka bena musoko kadiyejemu musoko kazadi ni musoko kadunda bwani bantu abamba biya benyi badi banyenyi bukalenga bwani kwenza bumutengu mvita munda mwankulu mutengu aju kwa sabuko kulonda njira kukakomesha uvo mujimunchira muyila kusana mujimunchira wabo kadi ni bulaba bwaditu kumasabweko nkumutengu kwata mukuna walukangu nangudine dibadi uvo mfumu ngani nkabwika ntambala mwana mutengu dini boni bakaje bibiti ngomba ni kamwani nakubukalenga bwa nsalamu kunze bwa kulu bwa mutengu nanko mutengu asha kuri kabwiko asha ari mfumu umvo bubikala baba subishe bikora kuri mpanya ni ngongu bava basombana mutumuka mu mikuna jibiri bwa kabwika munja bumfumu kukasanzama kukalondela kuchintu mukulu lelo hamunyi budi subishe lya bene Tshizubu kikabongu mpungu kuye kuba manse benda kuheta chingoma cha hechi kibena banti tabetu bena masoko apa bamba lito nyewu to amanyi kuheta bukola budi mwa kabayi mwa kutotela kabiri kudi bahemba to we wansomba hanchi banga tabukalengu kikabongu mpungu kikabongu mpungu kwa sansa samuchanga wa sansa samuchanga
ndekeri kwa bongo mpungu yaufa kwa ntabukalenga kudi mwamba wanza kaja na kukatomba vumwene mkwalonji mwene kayemba mukade bumfu kuba mansebende kukalambayi na kukatomba vosanga bwa bisamba byonsu bimulambula precisement bene Tshizubu mukwakandeo ne mwena mfambo ne bumva batera kamwena nsawo nsanga mwadukile muchikuku nko kaba kalambula katomba toni mudi batoka babo kufika mudishebedi amwamba mbakashebera kukalambayi tunga kuri mwamba kiba tubenga kuri bukalenga anu mwena mutengu batubenga kuri bukalenga ekuye kuri bukalenga kuri kalenga anu tetu fami umwe kalenga waikafuyila kulusambu ni kulelu chitalu chenda kimba chijula mufuyila mumayi kimba chimoneto apre kalenga kuye kuri bukalenga kuri kabonga kuri mukongolo wa mwamba wanza kaje mukongolo uje bukalenga ekuye kuri bukalenga kuri kabonga lubala uje bukalenga kuye kuri bukalenga kuri kabewa kabongwe ntetu bena mutengu kadi mbena mwana abantu ndi mwakala muje bukalenga bangamba na bunyi bwa bidi mude pui kachaka buika ntambala mukamukalenga bade kudi kabongo lupungu bantu badi ko kumba mone memo budi muikala muparashite orke bukalenga mbwetetu bwa famille nsanga mwadukile muchikuku twasegejela kadi Tshizubu mwana wanganyi Tshizubu mwakazadi nkosegele mwana wa mukaji muibiti ndoba wabayembi Tshizubu mwana wa mukaji muibiti c'est-à-dire mbana bakazadi nkosekele notama kuishi kwa lubanza kuva mpoyi uli babigera kanyana mbwaji nyanunuka kabuni bukoro bwakwenze kwa mudi muto ki hakazadi nkosekele kufoi kwambani Tshizubu wene bumudi mwikala muntu obukora bwabunyu ujisha bantu ni bya hamadi bindi bikwa mwaba mfungu na munu badi basana kibudi mwana munemu mbadi shaka binda na shiri badi afdel bene Tshizubu badi ni bukora bwabunyu chintu chimana kwamba kuri bankambu nanko Tshizubu dudisha mbushimayi badi mabikora kadi habo mbakesi nanko kude mpoyi kanyana mugulumpa kuishi kwa lubanza kuye kumulonda kuli chilumba wapo chilumba ke muledi wa mwembe nika huyi na nguchizu buhanyi mahenda haba mukaji muibidi ndobao mbalonda kuli mbayi muledi wa chitolo apere kuli mbaya ekuye kufika kuli kambala ki ukadi ujamba ni mukwanda peo tumuka kuli kambala ki ekuye kufika kuli mbuli mukulu bantu aba badi banayi kumutwa lubanza babidi kuishi kwa lubanza kibana babu Tshizubu vuni bana babu udini bana babu kiba wate jabu banga tete hapa mubena Tshizubu mujibisamba bima mubena Tshizubu hadiba bikile Tshizubu mutengu masoko kadi kudi badi biya kuikala notama mu kwa mwembe mbena mwembe bakumayi kuchilemba hatu tubikira lubilanji ni ndo achilemba mpaha nungu kuishi kwa lubilanji babikira lubilanji kumutwa lubilanji babikira ni chilemba bwachi nyamwanga ndo akakwata mwana wabaka chilemba waba kwa mwembe kubikira mbakari babikira ni lubilanji lwa chilemba amwa kinkuishi ni kumutwa lubilanji to epui bantu aba mbakwa mwembe mbene mwembe nkachimwapo mudi bena kampiliyo mudi bena ngeleka mudi bena kazadi mudi bena ngoyi bisamba binaye matumba nayi ubena mbakwa mwembe tuyampinde bena kahuye badi biya kuikala munemu badi batunyenga bukalenga kubuko bena kahuye badi muntwemu badi babikira bakwa mutombo bakwa kabeyi ni bakwa bukadi mbiya kuvulanga na babunyi na kukabondu mpumwa kuti kwa bukale ekwante bena kahuye kubateka ku frontalier yetu ni bena nomba bakala makonto wako bena mwimbi aba kubateka kumukuna wakangongo ni kukatembo kadi mwene mutengu ndi anu henda mwena masoko udi anu henda hadi babikile Tshizubu
mutengu masoko mumatumba onsa wateja mujimiji mukai sombele wa bujibishi milimu ya buidiano budimi badi bakola la budimi bikola be na Tshizubu en général ulimba monene mbana bateketa badima ehishana bakwa donji tudina bwa beba mwene kani badi babunyi bafuba badi biya basumba byakude muno bene chitolo badi biya basumba byakude muno bene Tshizubu bakola bwalo udi mufika diba didi kadi ya chisalu to udi mwana mu chisalu chiri munemo kumuka mbujimayi ni kabinda tudi ni kilometre 150 me kadi kudi bisalu bidi bitumba tidia mu chisalu chamu kabwa chiri bubanyenga puissance mu chilengi sikadi mpinde bukapu chisalu chibidi chiri chitumba tidia mu chine chetu cha mudi satu munemo kwena makumuka chindundu amatala 1800 ndundu amatala 1800 2000 voire même 2200 bwachini kadi katwena bamanya konjo mwambenshi ba mujumu bikola nachwe kwena makwenze bundi bubantu abato mbana bakese udi mbona bwisu mtuntu tukese kadi tuli twenze bundi bwachini majiba senga bakwa lonji ndi badingila Tshizubu bakwa lonji bakabehesha mwaba bwa kusomba bu kabwika ntambala ubwa mitongo mwinyi katatwenda kabwika ntambala mitongo museri bo kwanshimba nankuwinyi katatwenda kabwika ntambala wadi bumfu muko kwanshimbao kumwana benyi bamuvwila bumuka kuchibombo kiba kwa lonja yeni to matsebwanyi nyenchi chidi nchumungile muchikola kadi ninteka bantu aba henyi anchi nyudi ni bulabu bunena basomba ko kumwabeo ki fumuka bwika ntambara kuitaba kinga bonglumpu muteki wa mukwadonji mwabato bateka mukwadonji to kumba mileni kanwena mwa kudima kudushiru to nukadima kumwenda kutuli batwana mutumba ni mukwakanda kwa lonja kumona mwene Tshizubu tuntu twatutu kwa lonja wakajuka ukadi ukadima ukatami chikuchintempi ina hunsasa mwasa muchanga mwashagutika bongumpu ginsasa mena wakumpala wa mwene Tshizubu fumuni bumudi bantu abahota ndinu manjisho ihata ibantu abo kadi kanu benji invita to bakakwata kavumbu bakakwata chibwabo bakakwata chikaya bakakwata kudi kama ndimu manya bantu batokumwanda muteke kimu kwa lonji kugudi munakasalani wabadingila Tshizubu ni tutwikisha munyi buche kusanga na bisasa byasa kadi habi kabina nkuto mwene Tshizubu bumukese uvoni puissance wabunyi kayuteke bena nanchi mwene nshimbe ni mukwaka lonji bene Tshizubu bamwene ni bantu bakaji kadi mukwalonji kamoto nungo vuma kukolela mwene Tshizubu wani to na mwene Tshizubu kene mwene agression contre mukwalonji ni tumwihata to kimundi mweme mwene hani chikale kachana makulela luguluto ndimu sokuja bukalenga kuja ne bantu meme mawani meme mukwalonji dine dia miteu ndinyi kateto endo amao ndimo kuenza agression kudi ba mao bishi et puis na chebenye badi bavo kutuikadila notama mwene mwembye ni mwene kahuye badi basomba munemo wadu Tshizubu mutengu masoko eno bisamba bikwa bijanu bibiti anko kibolu kai ndimu sokuja bukalenga ni bantu chena musoku enza agression bukalenga mulu banza mudi mitoyi mudi mukebangela kadi no aba bavana bikila ni bankumba jiboko lelu bakaba bikila mbujimayi ni nkumba jiboko to abo bayiziripe mwe udine jetu tetu kinkumba jiboko bena mbujimayi bakwanga badi mwagala nkumba jiboko kuchini na nkumba bayiziripe meme ndimo kwenza plainte kufunda mbujimayi ni bafuta dine diba bikila nkumba jiboko mbiso kwenze bumudi mukwa mulumba mutsuru wa kalelo jamumwa njamba kwa mulumba ba kwa ngambwa jamunemu mukasansa kadi
maya dia amatalu bwebo lo dia mumba kwa mudumba aliba bikeleni manzonzo adi mumba kwa mudumba kene mwe munungu to habo mko mudumba muikala kubuhika baba kwa kalonji uyi kadi mutsenkanta hafu di boni nkata ibo bikandi bo kushanje badi besengamuni kasanso wa kumanzonzo ndi muteke chintu achi comme exemple typique Nkumba di bo mwetu munemu mwakwenda mazengu mwakwenda mazengu bokudi mwene ndi mwetu bisamba byonso biwo bikala biya Nkumba di bo munkumbe mukimbo mutoka mukuna wa Nkumba munuvo nubanda mwaikanu kwa tabu kuti bana badi bivyapa bwachingi mbanje kubanjisha to kujimbula mataji chintu achi chidi chinkamesha tudi tobo mo enquête de viabilité ba enquêteur mbateka ba di bokwenza enquête de viabilité mbanfumba kabukulu kabena ba transférer dossier ya rapport ku Kinshasa to mais kadi hakutangila bwanyi même vice premier ministre wudi ministre wa intérieur Kankonda wa Malamba Gilbert Kankonda wudi ni dossier ndimfu kadi chidi chinkemecha mpadi benda bale huduka muturi twate ndi mwebeje wudi ngambere no wudi mfumu deja mais nkushala bwa même ko investir bijan binenga kana di entre temps ndimfu pinyo yulomba chini kujimbula mataji kudi mula matedi bindi mulomba kudi president Felix Chilombo ndi mukwata mudi mwabunyi mu politique uli mumbikila president Simone president uye ibwini uli mumbikile ni papa nanku uli mukwata mudi mwabunyi mu politique bikola ndi cofondateur mu pesa mu ide pesa comme tel ndi cofondateur à la place wa makanda mpinge toute l'étendue wa Congo mujim c'est moi et après ndi mulomba bwani batu bonabu ni bakatu kwa tabu nabu mu fulangu 82 di badi akwache ba 13 parlementaire bavula bakadi bafuturi bashalano mema ni musunga ikamwedi vo burugumestre wa commune wa Muyi na kundi mulomba mema chintu cha kumpala kudi Katumba à la place wa di badi investir kudi président wa république ndi mutumba mulomba moyen de déplacement wani personnel wa mundi chef nchena ndomba bu chef wa groupement ndi mulomba chef wa chefferie wa Nkumba muvo chef wa chefferie Bukongolo ani ndi mokuleja mena ni mukanda bwa les écrire reste les paroles sans bol kabong mpecha dosiao na kumpindeo ndi mulomba d'abord Katumba kali mwakala kali mamadimi tuenabi kumbushimali ndi mulomba motokar one personnel ndi mulomba motokar mwakala transporter bya kuje bindi ndi mahamadimi yandi nawo angavo kwenza mudi mbwina budi mumukunemo bubi kala bya kulonda mubo bakala katuma kala bimpani bana betu badi ba sumbisha bukalenga kudi mwamba nzambi waba kwa nyambie uto bakwa chinene baruhuta tudini mikalu yetu bakwa chinene umutsuru wa kanzefu kumutu wa mutsuru kudi babikileni kudi kajiba kadi akatsuma bunya mwangandu waja badinga pasa manzuru waba kwa chinene kimkadi bikileni dijiba ya pasa manzuru tudini mikalu yetu bakwa kanda kuile kuchibwenga koka tudini mikalu yetu bereka huye kuye kungurungu tudi mikalu yetu libena shimba tuoni kuntiti ya lusuku ekweko tudi mikalu yetu libena nomba kutiri bate kudi kabo mpungu muteka bakadi baturisha bya kwikala munemu banga chibukalenga tudi mikalu yetu libena mbuyi mukuru habwiha ni tudi mikalu yetu libena kampoto mudi jibaja chobu didi tenka kananungu mudi bamba ni wabadila mbowa bashebe ya Chirongo na kukalitetu tuli mu centre bantu bonso nimbena nomba nimbena kalambai babobe bavogwita ba munemu nimbena shimba babobe bavogwita ba munemu kadi kakwene chituru mwako kule kadi benyi badi bavukwikala baheta makuta ni disel shangana badi ba iziri pe bukalenga bwetu habo bukalenga kudi bana ba bankana bakabo munumpungu mema chivona bwaluto
kadi bobwanga tagudi Kasai wa mwamba Marcel kayumanyi bokwa buto na kundi ngamba nyenga bukalenga kuti mwana wa mwamba Marcel bwanu mubena nzaka kakwena muntu ndi mwakuto chadi ku chadi cha mwana wa mwamba Marcel jibo bikini kazi poto bantu bonso ba muso kumbita bo wanyushala mfumo bonso kadi malgré tout ne diba mu mpuko huka mu chimpi bonso mbita babwanya inshallah po mwenemu batu baselangana bishi mwenemu mwetemu bena mutengu mbana ba muntu mutengu nchisanga kindi tunga to kabena baselana to bari basela bakwa mwembe ni bakwa mwembe ngakubadi ma facteur mato ma tendance mato kwasa ana iplito bena kampiribwa bena ngeleka bena Kazadi ni bena Kazadi ni bena ngoi twasakija kuti shambu iluku sa stani utulonda henda onyi tulomba kuti ba informaticien betu bonso ba baluba bintu ebi bijano mu mikanda ma histoire itwa ajano mu mikanda tuenza ye mushindo ani bintu ebi bwela mu internet bwani bishala bwalu mutu twenda tuyebi kwa biende bishimina mukulumpa twambila echinchin echi chintu echinchi ngakwambidi ni ndimu deposer chintu echi kudi ministre wa intérieur Kankonda Gilbert wa Malamba chintu echi ri mubyanze bya president wa republique chintu echi ndina chimpinde wechi chiri mubyanza bya president wa republique uli mutu ishibwani bwalu bwanyi bana betu batano batwambile ni bigabifika to gadi president udini malu abunyi mwende udini invite abunyi chilombo wa Tshisekedi udini invite abunyi ivo bukabe inayi kudi kanambe polita to kulelo kene mushindu mwa kwamba niweza to kudi groupement kudi chefferie mu Congo ili statue ni ikala autant kabene magui de passeto kankonde na kwa mtu anako ndi kichindi mu revendiquer chindi ngele kana meji hanyise kichiri chimanyika arete wanya chimanyika investir di mbanjisho nko mabe tudine bantu bonsu groupement ili nchakwenza chefferie Nkumba tutela kwa kunai ndimbala biempani bana be dinya tujabui bene Tshizubu tuji bene Tshizubu chefu miteo kabuika tambala bakwa chinena luputa tuji ni chefu kasongo mutembela mutembela bakwa longe chef Patrice Sombula nguvu benambu imukulu chef kabumba benanomba chef mutombo kanyemesha benakahamba chef ilunga mutu wa ngandu bakwa chinena bakasela nkolomonyi chef nkolomonyi nanko ndi mumanye ni bumundi bali bamba ni kwa chile chibelu ni bakuhesha na shamukolo bindi mwenze ebi chivumu ba consulter kadi inkari mu ba consulter mu remettre umwa kubonsu mukandeo aba kibaji mubukalengani badi mu kibaji bakuteka badi bikara benza composition wa chefferie Nkumba mukwa musahu tuvutuikira ne ba ungambilani haji muntu janyama mbimbi yowa ufumamba bishi kadi nyama ye muje muntu byenji chilumba hadi muntu janyama mbimba haji nyamuja muntu cha chilumba yadi byafu chilumba munyichin hadi badi ampindi bukalenga kudi chilombo wa Tshisekedi byeji we musukutanda andi mbala bonso kakwena mvite ya bwene di chilombo mu rencontrer to ki bidibimpa muntu ya nyama kibe dibe ya muntu nyama ya muntu byeji chilombo mwene Kasai dia uja bukalenga kene ni tranquillité to Félix mais kadi udi muntu patient mvite dieko ken digishato ki kambi la kani
bimpa muntu dia nyama uja muntu bieje bwa bukola tuoneba kwani kumerunga kwa mbime yao mumoni memo so kumfo bimpa bisamba bigwa kimba nanga baluba to bonzo nanga kalito to baluba nyaka to bananga na to tuenze chini bwana mema kuji familiariser kutata monsu mo kutata anu bwana bisamba bi parvenir kudi umvo ni turibana ba 15 heures munen mba Belge tuvuni Afrique équatoriale française uvuni province itano notamment Brazzaville, Gabon, Centrafrique, Tchad, ni Guinée. Quand la province sous chalet est indépendant souverain. Les loutres toagulenen, Congo ou une province sans bombe. Vivo bien pour quand la province sous chalet est indépendant souverain. Vous me dites Katang, État. Bukavu, État. Kisangani, État. Équateur, État. Kasai, État. Les Portville, Ushal, État. Na sheba se manzu boa, toi ikri toi chini mulendambo ku Johannesburg. Mukasai tudi ni minere ya buni. Amukasai oriental tudi ni minere mito ku 29 à 30. Chilichi tu manke midiru ilimo kubanga ku kwenzana tudi ni pétrole ku ndomba kwa mulowai. Tudi ni pétrole ku katenda. Tudi ni cuivre ku chinchanku benangele. Tudi ni cuivre mumba kwa kamwangu kwa nshimba. Tudi ni ma emeraude ku musro amuyo akasanza. Me tetu baheta bintu abi mwana Libye anubwa pétrole. Kakuvodi tunga comparable mo économie bu Libye to. Kadi pétrole tu nenda ngwabuni. Me tetu ba ku ikala bikala na baheta midilu. Ngo mulenda mo ngambili. Ikala mwetu ni kazi bunashikesa kadi kusumbishiro ngwa mumbu jimayito. Ni tukale tumuka kwetu tusana benyi batu kwatamba abu ni bikale babwela munzu yetu tukale tudidisha kunzu kwitu basa kati katwena bananganga na to tulegele na shakwinako anu mwetu munemu mwini katwena bananganga netu mwetu nkumbe ukenza uyikile bumundi nyikilemu ngaselwe ndunya kalika akula munangu chana twenze chini baluba Miaba yons bijanu nango. Baluba kana. Baluba kana. Baluba kana. Baluba bashala no ba betukumesi. Betukumesi munda batwamba mu. Urusangana muluba muso anu kwenda kutema mujulu. Kwa mugo abwa kutema. Ka kutema mujulu to. Muluba yons munanga igala no mfumu, igala no president, muchisumbu. Mu association yani même qui président. Même ku na shawewe chilolu. We chilolu bumudi mwana udi bateka muntu emu ni kazadi kazipo mpaka amanga kwe kukadi mwana shefu bikanu toni kuminuni kunshingu menu tu stop mfumukai meme ndi ni chifulu cha mfumu chiri muzwe ni mwa kuchibwala handi muso mu kukumbushi mali mfumu chibwala mu barriere yonso chene mu fira tswate di kutasembulika to abana bera moyo mani ngitapa toni mutu afika kadi watu afika mwabeo mwana wavu kumfikisha kachaka bumwanji kwenda kunekuto ya uye muchisaluni uyuka antabanda bamukwa chiri mwaba unu libofuta 7,000 kuri bana aba mukale journaliste en quelque sorte nibuso ku développer bwa kwa mwabeni ku kabinda kudi 75 km mwabeni ku Mbujimayi mudi 75 km mwabo eto mpakachi kudi chintu chivobu benze kubankambo meme chimwanje kulela to mvite yo yumuka kabinda kene makuita kuyeko mabeka yumwenza ka obstacle to mvite yo yumuka kuntweko kene makuita kuyeko kukabinda kuita munemu ezomanto sasa kadi mwabe uba kwa lonji ba dibumbu da babwetu tudi frontalier ni bena shimba d'ici mu secteur wa mutwayi udi mundu kangu bula babwetu 4 km Mwabeo, ni secteur du bateau infligé kubukole kumvunayi 44 km je crois. Mwabeo, ni ku territoire wa Kabinda, ex-territoire 75 km pour faire souffrir peuple paisible pour rien. Et entre-temps, Mwabeo ni ku secteur ku kadi bateke territoire ku Kamenda. 65 plus 75 km bunkai. Et à ce point-là, bantu bariko frontalier
badini droit wa kusungula du sekelu du mo kuya amuto akuya 44 km mu secteur ni 4 km ngabeni mukatanda 18 km tusungule henyi emichera mukwenza petition ya bwena bena ngandanji kato ndini plan undi nenda unkadi machena cha president wa republique yingadi machena cha vice premier ministre chargé pour intérieur tulomba nzambi bwani bikumbana mujijilomba jeba kaji tulomba bwani suivi kala koko merci wapunje suivi de koko twatsikira mama chintu chenu cha dibenga kwenda kana diamante kati sino mboma kala mwe kuchinsansa mukaribandike tete à tete ne mushindu kayo tujibwa ku developer misoko yetu bwalu nyaka nyo hetanga to bantu balo mu misoko nuba tutamanga babakwenza majimi tunsonda usana chef wakabuku lumikala hende mukajendo andumba mu musoko bwan même développement comme tel bwa manga ni bikwapo chindi mutekemena nkwata ku drapeau ban pesharete manga ukala muntu dimakala kuhata moyi uri wambani ninka kutamba kena kwa manda sajiri mwakweka ke bantete kadika inanshe weze to méthode d'intimidation mais kadi mpindi badi benzanga na tunsonda mbana bakesa en personne je suis en vie ndini bidimu byapuni ndi manshan bonsu badi ni manga a nkinu bangata miele ya bela mbima balekel même wakweta amubo banship kadi bidi bikola ba kunshipa bolu handi ngakula ndini manandi usomba tsindinga ibe kunkwasi chakusankato nimfida instruction muditunga muntu yonse udi mumanyi bimpa ndini mwanga balukino adianjire kudi dekerpira nkayenda ndi musa peuple ikala enda librement bakwata midimu librement mumadimi yabo kabonga chene mwakumvuni udimi bwenza kadi muntu udini bwanga muchire kuma kampani même kumvu subso ndi mubigirishi mukalenga ndi mumbu abwa kampanda mubiri mbwa kansa udi wele menchikai ndi muntu walungenye ni chakusanka bwani peuple mwina udibe dia bwa kampanda bunene ujuka uye kulimbura matadi kaimu passe kundi bwa même kubona makuma TSHILUBA chini kulimbura matadi to kichi dijinga jetu ni jilomba jetu hali mona twenda kana bwani kwetu ka Kujiminyi mukiya chilako bwani bantu balegela kukututana manga usana muntu amanika twetu bena kalaba kati bena kalaba kakaika ya kumpala tunyungurukana mwabumu hadu tukake bantu bani balaba to ambulisha nukanu batutamanga nubela masama bintu usana no bujimbi kwata mujilu bintu ani bifuka butuku mujinde tukatula to bimfu ba mfumu betu bonso ba kabukulu tunulomba bwani tutangela iko bwalwebo bwantu yayi kumpala to ambulisha mwani tu Félix Tshisekedi Chilombo chamwa uno nubikira chamwa bani mijimu ya kumpala mukulumpa sokumba jakeo keu kandi nkumba jakadya mukani chena mwakula budi mwakula didiadi hanchi bwani bantu kabumbuto ndinga kula ngele ni didi kola se bukalenga wabude ni bantu bukalenga wabude ni bantu jikuta wajije ni bantu nchene muswa lukinu exemple typique ba Belgique ba kusana Congo mwikale ni bantu batuku 30 millions bu 35 à 30 millions ndini mukanda wa Congo Belgique hawe afika kumujibani nkulesha mukanda donc ba Belgique kuvu kwenzi travaux forcés banjira wanjanja société mine d'or et puis je camine tout ça ma travaux forcés ba chiba congolais 15 millions sur 35 millions. Lumumba ka discours diende kadi podi bito. Et Lumumba vo nationaliste ka vo gauchiste mu vo to ka ba mo impité bo mo na makumushi pato. Nanko lelo ba Belgique ba shabantu nanko tukadi tu compter pinde 80 millions plus. Babunyi batanga mukachi mwabidi mubiketse bili babelji batushila tukadi ni biyo bantu bali babunyi kadi atuikala ni nkinu tuduma kuvulana na bumu tulitetu mwetu munemu tuduma kuvulana
mbunyi budi zambi mutufundira to badi batunyoka kudi bukwa bisamba kati tetu katona mabo tanyira mpindeo Congo budini mai eta adimanture Congo ban voisin mai eta chitem karika kwene eta udi déranger Congo bo Rwanda to lelo kwa botu botu kamina mpato journaliste wetu ngakulu chindi ngamba bukalenga mbimpa kubudya ni bantu kabyani bikenge ndibo bakadi bokumona mweba mwana mfumu kakwimushindiro wa muntu kufika kuti mbimpa Oshwa merci eyo twasagidira tubamona mu Nkumba kamu nzembwa nuno maya mpokolwanya musulu nuno maya kai maya di kumuyumbeko kadi adi potable dimu vobikenge dibo bwaluwe uchichiri muhele nimkwesha nanchabana nuyayi kumweleli wa chintu achimu china mule bali bakatsuna mayi muntu kudi mayi makwabo kwa mutwala kuntu koka kadi bumu diaba ne kubana betu baba kwa chine badi ba zabi bijiba muntu bana maya oli ne badi ba banji kuihika bon kumona makwikala bano katwena bamanyato no katwena ni muntu di makutu sauvegarder ila kubana bebo bonsu moyi baba kulonda mpinjo bana betu bonsu ndinu ela moyi wabunyi wadi intelligent ya yukelen yani mwane chola mumuka kena wa munemuto munu dibafika à travers vous ndimwela moyi wa kubyanze byeno mukalenga chola twasikira wabunyi moyi yawo twasakidila ajibana bebe baba kulonda ba munda mwibo weyo koje docteur Kabuika docteur Kabuika utulonda henda ni balunda benda ni bonso baba tumanya Kabuika nkayenda to kudi chitundu kanyama kami banga kudi kabuya lumembela kudi Kabuika ntambala kudi miteu Crispin Felix kudi mbaye Remi wakasala kudi ngoi mai kadyabilenga bantu bonso kudi chitundu Jean-Pierre udi kusitu mwana abu kazadi ku ni mulumba nanko bantu aba mbana bali bofuma kundi bandi ngele twasela bwa entretien u 29 njimona bakulama bimpa banda mabimpa bibienza disanka usanga na muleji mulela bana bamuvuluka MALU enda 11 nyenhenu batu bavuluka baleji benu bavulukai bwalu kwetu kuchijiruta tulwabunyi kakesa bikala bajya kunshima balo atakuchilamba bibienza disanka dya bunyi twasakira di bonso batu batulonda mubula babujima batu batwambulisha tunulombano jambulisha bani mushindu kati bakala tumanya malonso merci tujishinga bwa kuya mu misoko yonso tumvwa bantu ni bantu kimushindu tujwa kushintulula mianda ya kwetu bana badi balele munemu badi balonda natiri wetu di kutima wetu bana badi balela ninkuru bumbashi udi umvika dine ni mwene Tshizubu kadi bienzeri kabibi abwene Tshizubu to mwene Tshizubu bigengeli galebishi balo bakulonda kutima wetu mundi ngamba bokwemvetsira mundi tunga dietu tuboni mwanetu wenze mudimu mumibani mudimu ata pension maya fomi makenze kukabala kuchitoro maya fomi menze mbakwanda bemu mukabomu maya fomi menze kukamwanga maya fomi je crois menze mu mbakwa kadonje mu myaba mishilangana kadi munemu mwabu bobu umvika dina parle no mwene Tshizubu kadi mwene Tshizubu parachite walumbashi eyo hina utulomba kujibana betumoso batulonda ndonga mwei katwenza bwa kuhenda muntu to tutwenza tulonge shangana tukumba jijangana bwali mukwa bwa kufika chinjina ba 22 manya amuntu bana betu babalu twamba chikwabo bakujimuna chikwabo na nkundulomba bwani kanu byanga chimububito
mubwimpa bwa tumanya mianda ya kwetu mvo muso bwani nguyuki twayikiri nebeu tujikije banji bele kasala kudi mwedu akasala munemu mudi tudi l'unité dans la diversité. Ah, c'est vrai? Le mamu tanto muye kweku mwana mutu nkadi ngenda kebabina batufuma kana batte noru badi mokala ba responsable pa ba to sala ai ndi wansana ni mwabe wa mu kabena wo kuto ndi nkwela twasakira wabunyi muri mwena kasala kai go kuto mukwa abo mwena Tshizubu nantu manu kabinyi chola nda ku Kuetu wamure ku kasala ka Kuetu ni bienza disanga ja bunyi hinaho tuela Landry kanku mwamba mulondo tumwelenda moi na sha beni bela la mignonne twasakira bana babitenda bamba ni chola muri mujuenza uya kumpala patient Tshizubu tukwela moi tujiba hita mubako wa mulumba tunela henu myoi bana betu bambako wa mulumba katanda njila yonse we bena lukalaba bena chilengi kabwa tunela myoi tutwenza ndonga mwei hadi bantu batwambulisha kimutu twenza hadi ke bantu ya kwenu tukamanya malo wa kwenu tujikoko hadi amane no papa wanyi sokwenza hani bujimi njikoko ukeba kumanya mwanda njikoko tutenda tuyano nangwao baba tulaya kubyamwa baba tulaya ku malo abunyi tujiba ninjira kanu legeje fachinka yenda to mwambulishai tumwambulishai bwani bukalenga buya kumpala kabambini talaba luboyo wamonyi balubasi mamu ivetwa patient Tshizubu tukweleba moi ni shambuyi ni bakulumpa bonsu lero njitu kujitubandela twasa kujibana bitu bonsu bavambikila babanda ya makado wevuku yumanya to twakwambiji bwani musangisha go kuchola bwani aseka kuhendesa aseka kuhenda ukulumpa twasakijira wabonye bukalenga chinsanga sanga bukalenga mukwata mukwata bukalenga uyaya kumpala twasakije ujiheba ngani Même dit chef de village wa bena mutengu. Chef de village wa bena mutengu. Groupement wa bena Tshizubu. Mu groupement wa bena Tshizubu. Twambira ko hibu jamba bishi. To ndingamba bwani bushu wa turi mu groupement wa bena Tshizubu. Kadi malwa bukalenga buli busha lebu manyanga malu etwa kwa akabukulu. Balo mbanga tabu fumu bwa kabukulu bayeka hesha muntu uvoka inashimu famille nyante to kudi bayeka hesha arrêté bamuhesha juste chikondu cha campagne électorale comme 2011 Nkumba démarche tubenze ma démarche anu bani batufinga jila pouvoir wetu bikala no envers ba créer commission mukabuvo ba créer dernièrement ba kula kwenzela mina donc kula kwenzema règlement des conflits munemu ba tubikila à 23 km numnemu baku ya 15 kwinako bantu ba di déplacer ba fikako bikari ni président mino wa commission ki muloto pour ku bi projeter bwani ni tubienza après kacha benza ni maladie ya covid-19 alo aboela alors ki luta tuluna lutu nalo munemu tulibindira basi ba régler ba tuhinga jila droit wetu tu réclamer droit wetu alors basi tu mwana mshindu moni bwa muso kuya kumpala bikengela bukalenga bwa rugila ngonoje achim problème bwani musokudu abisumbwa nge préoccupation mune nuturinenda dans l'entretemps musoku ya kumpala turi twenzani midimi ya yetu ya byanza turi anu twenza kakwena bwani turi basomba to turi tudima mo kwesha exemple wamufika mune mudi tukja mardi ni mwana bunyi ba machine ya dalo mune bwa kusomba bya kure bya biri bangata bwa ku yana bikumbu Juin alors mbona kwamba bwani malgré ça turi basomba turi twenzani midimi yetu ya byanza pinye mwene munemu bwa kwenza bujimi bikengela chini muntu musokwenza ko kubujimi munemu wewe mulo par exemple mulo kutumona ukeba mwabo wa budimi turi tukuleje lwenzana mujumweba na sha 100 hectares 100 hectares bwa chikondi bwa 100 kelmo kumwene ko mulo mukeba bintu bumujima 30 40 pas au-delà il faut quoi mila bwa busho bwa 100 kelmo kumweka to puis disons peuple wa bena Tshizubu c'est un peuple travailleur benji ba mujima alors quand on kweta no espace mushala wa mwetandi ujo amba ba ukena makumane kato mubulelela sasa milen ijinga mnem ba mu localité lo anyemu milen idi inai ba mu localité lo anyi lo bena mutengo karibu mu groupement mujima yemo milimo kala mu yabuni
twasakejela nankunindo ko bon hame muku ya mpoko na shinundu ya matala nyana muamini utuwenza matala abunyi mpoko na shana shinundu jikumi ya matala nyana bana baja kunshima kumbe kabya nanu bibito kadi umanya bwani bomu di chikondo ekituri bindela matala akiri mu budimi katone bantu kwenza récolte to hashisha lelo turi mudi mu marché to atumudi sato bomu di mwabe uri mumva badi turi ni problème wani nuvuga kala bala kusana mamu mwena kasala le fait to akunu indela ba nunu fika vendredi nunu fika samedi nunu fika dimanche alors bantu mbaya ku madimi uri mwana ni saison sèche wa bany wo mwenza erreur tisuku baba to mudilo matala rimo akoshika hatu twakula babunyi mbaya no mu bisuku handi ngamba handi nkwambila tuvubanu indile bikora lelo ewe mvumu ya kutanyila mamu mwino uvonche wakula kwela kasala mwabe udi kwitu mkatanyila no problem wani bisuku bilibende bi tukari bafika mu saison tukari babanga saison sèche pinyo mwachizi boy binganyi bitu bikwata nanga munemu tudini chomba en premier lieu matala adequate. Tumbela, Nkunda, oui, Nkunda dit quoi, surtout saison A, Nkunda, tu as bien Nkunda kimunemu. Ah, Nkunda kimunemu. Losa. Ah, losa mpinje tutia mutanchi mula, baku yakadima miaba ya, lo munemu mutambo kwa chika losa lo kumpen kwa mai, alors il faut nananga mu saison A. Mu saison B na kabatu batamba kukuna to. Tomata ni ndunga quand tu bien ça. Tomata ni ndunga binta tutukonte bintu tutukonte tetu bintu mumudi matala chomba ni loso mwambi abantu. Tomata ni ndunga bitano koko ndakatana bintu bitu tudifila mu saison A. Pinde mu saison buchikontu tutulecheche. Tukakidi hatu tu préparer terrain kumpen kwa maya bia mu chinyi mu bisense. Mon bintu binyu nutamba kwenza bikola kuno janu matala chomba nilosa nkunda tomata ni mandu nga bintu bikala makwenda kabijali muno makonda dikoko ni makonda dikoko mu misola madime ametu baba inza bunyi la grande partie singamani tutu yana wan kumbujuma yako bwa maumuko abutumunyebesha bwa makonda mbujima tuja makonda mbujima baluba baba ja makonda bikol makonda kumbujima nchenza bulix na ko we musokwenza sheba makonda lwako wenza bihaho bijugo bya ma 20 bya ma 30 Jonathan Boy wewa lwako twenza bujimi twasakijila bonso batulonda mu Afrique du Sud tunoela moi David mukeba Mozambique twasakijila nuji babunyo batulonda pinjo malo akwetusi malo akumuso wantu na malo akumuso wa kiwo malo akwetu twetu tudini jisanka ja bunyi ja kumana benyi betu bavo kutumona Frank CHIOLA balo kutumona kumpala kwa mfumo wetu wa groupement tudi basungula bwa msangwewe bon tudini jisanka ja bunyi kadi tubabamanye ni badi balale katubamanye badi behinguluka chimpi lelo to twetu bonso ba notable traditionnel tubateka menene lelo kutu tubambila bufuku muje bukalenga bwetu buenda mubana ba muntu twetu wetu bukalenga kabutu rotative to buje herditere nako bumuji bugu bima na kululu kasalukasa katone ni byabunyi bya kwamba to kadi tudini disanka yani MALU onso kumpala kwa mbide mkudu akumbanyi na chef wetu yo walibwa katone ni mkwabo uri mu kutuyimanyina hanyuma henda to kichitu bobatika menene bana betu bonso bayamfumu ba mikombo badi balwa tulokunu leja mushindu tuje makalen kwetu kunego tulokunu leja chitu kadi na chitu libateka mena bwa musangweyo mu chef mite Kristo to ni to alukila kabje bol to tumona chitu achibiti bele bebe ngoma wai mama yuvu angana ibana mutemu ibana mumulungu weza walo afa utuwafa wapinga zari wai mwenega madu abadu banza uyombu changu mwenye mwabaka iwe uyombu litunga njangu na mbwaya batu abena mbalu manye makashi mwaba chibangu mbalu ofanya mbana balonyi yeshi mbalele babana wabachi bangu mbalele balele mbele soyi manyi habaka kubaka nukubugenze kamara malenga
mwanse bebo wabachi bangu ushinga bwashana mwina weba mwane mulele munda mweba bazari wanyu ushinga bwashana mwina weba kani muyo muchabu yabo abule kubisanje beta ngomba bena bantu abachi bangu uyo mubatira lokamene nedumfu bwana kibwana batu fafu nabo kunyama kunyunyi yamu itamemu abachi bangu mama nyambu yamu nyunyu abakalemba mugeni wabishima munyi kulende mugeni baba wade gino mwaba wajitawa wayo gino mwanyi bwana ngomewa wabakayiga mambongo wakasiya ngotanga mata wanyi jibeli ayaka kwenda marangi mbili tumakanyi tinga ishila memu mwana yimutengele ngomeyi bagani umba yenda wambwiselina belebele wa belebele umayumba nayo ibanda muteme banda mungulugo mukaleka mwali wangu amatumba oluntu ananga ali ndwambira bwalo maye munala lwa mwabakali mari mulekela mwakwenda nenda ya do mulala lo mwela matumba ma mulala lo mwela matumba ma sa mulala lo mwabakali bigero wanti to akale mukole ndile bida ma mu kwa mulumba kalanga ulwa mu bari akole liwa dale wabantu mamuye mulene mugenda mangashali mwakuyikile nenda Kuetu Kujiminyi echingumunyenga nangu tumbisha nzambi atuva mtu wa wamanyi minyi vitungulanga jileli gato telekomanda kimwabeu Wasane muchimba. Mama ya mwana mudingi. Mama leke. Mimi mwana ngako kaku. Yusuko kunza. Kisugi mimpa nyoye. Kai miela bwama. Ya kai lejo mane mwana wako nekwa. Mubaba le bulala. Mtenda kanisi. Tukavimpa be. Bijuma kwa temeni. Ninge bamukasho kusela. Yo. Mana kwa makutuku bwira sasa. Akoma butuku bina nyipeta mukashe. Mana bakashimini wayi kwe. Ninge bamukasho kusela. Muka kunyanga nyo hebao. Jina lyaga ya mwanyonyi gadibya nganye mulumanya mawanye. Wetwao. Jina jani Frank Chola. Ndi mufwa tudi wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mu Kasai ndi mwenza tudiombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu bakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndo kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya Kuetu wakubenga kuhwa moyi Kuetu kundela Kuetu nku Kasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine 15 mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi mom bwabi afalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongo bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumi na kubulombo di bupi bwa KALE lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukai bena Kasai mba mwangala mundonga muyetu tuditwakula bwa kutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mu Kasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika jilu ya Kuetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela
chiluba cha bankambwa malongesha mu manai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank chola wetu ntujomba tujitukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu ka Kujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank chola wetu bonsu